Serdecznie witam Państwa w Pałacu Prezydenckim na uroczystości, podczas której prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda wręczy od... Senesinde Prezident Sarayı'nda Sayfalı Mustafa Cemilev ile görüşmeye imkanım oldu. Rozmawialiśmy wtedy o sytuacji Krymu, o jego aneksji, o potrzebie zachowania. I şartlandırılan ilmi Umerov. Şartlandırılan Sinavet Kadyrov. Daha fazla Polonya halkına vakti saadet dileyen milletler ve devletler yoktur demektedir. Polonya Cumhurbaşkanı, değerli beyler ve hanımefendiler. Ponownie zmuszeni do opuszczenia ojczyzny. 2014 senesinde Kırım işgalinden son siz Rusların gücüne karşı çıktınız. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję i gratuluję za pomoc. Sağ olun, Prezident ve herkes